kwirwanaho ahubwo tugatera tumeze nk'amadubu afandewe ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari kubiriza abakunzi bacu ba Tusarutsunda TV twongeye kubegeza amakuru yacu uyu munsi 24 z'ukwezi kwa 8 2025 n'amanyamuza twende tugeza amakuru twabateguriye uyu munsi ku wundi ico twagusaba nuko kuba subscribe biroroshe cyane kuba ariko ngo udushigikire kandi tukazorukirwa n'amakuru twende tubaganira umunsi ku wundi ni amasaha ijoro tuje ngo tubagezeho amakuru y'intambara ziriwe muri territoire ya Mwenga niho hari intambara ikomeye kuri ubu ngubu intambara irakomeye ihuza impande zombi uruhande rwa leta ya Kinshasa n'uruhande rwa AFC M23 MDP twirwaneho ariko irihoro rya AFC M23 twirwaneho rikomeje kwagura ibirindiro rikubita FARDC n'abambari bayo bose kubera ko ku munsi w'ejo duce bigaruriye ndetse no munsi rutundi bigaruriye niyo makuru tuvuze ngo tubaganirizeho naho akayeri ko kose na amahoro za Minembwe n'ahandi hose mu nkengero zaho Minembwe centre na za Mikenke hose amadubu akomeje guhagarara neza ku mirongo y'urugamba rero n'amakuru tuza tubagezeho ya operation ikomeje muri territoire ya Mwenga operation sitoroshe mu by'ukuri ahantu abacu baciye za Rubumba mumva ngo ni operation ya mbere hakozwe mu mateka y'abanyamurenge ntihazagerwa n'ahantu mu bicenye mu mashamba mu mahoko ngo operation imwe niyo igera kuja kuhagera ko nanti yahagera kubera ko Rubumba n'ahantu hepfo hise cyane mu mashamba operation yowe n'undi n'amasunzu nibo bageye bo kwisako nanti bahika kubera ko hari ahantu habi bagarukira ruguru yaho ntibahika ntibashobora kuhika rero iyi ni operation ya mbere yinukanye za Rubumba ibaye ya mbere mu bwoko bw'abanyamurenge by'ukuri abagabo bapanze iyo operation n'abahanga nubwo bahuye n'akazi gakomeye ariko bagagazamo kigabo mu by'ukuri ku ruhande rwabo bahagaze neza kandi bakomeje kwiga uduce dutandukanye niyo mpamvu mwamubona apfurero bakiste intege no kubera ko hari muri base y'intera hamwe ntihagirwaga ntihakandagirwaga ni operation ya mbere mu mateka abanyamurenge ihakorewe rero abagabo bapanze ira operation mu by'ukuri n'abahanga mu ntambara bazashimirwa kandi bazandikwa mu mateka bafashe uduce ku munsi w'ejo uduce bafashe twababwiye bigaruriye hari akarubumba nyine Biremba Murimbi na Mukungugwe n'inkengero zato twose utwo duce tubabwiye baratwigarura bigarura n'inkengero zato twose mu by'ukuri n'ahantu hari hagoye ariko nubwo operation stars zorusha ariko baje kuhigarurira nubwo bashobora kuhareka ariko bigira imbere bakomeza imbere kubera ko bakomeje imbere badvancing bakubita umwanzi baramusenye kabisa umwanzi ari muri byo cyose baramusenye rero ku munsi w'uyu munsi naho hari utundi duce bigaruriye uduce tubiri n'ubundi tupakanye tweganye na za Rubumba naho hari mu nteramu nyinshi na za n'abarundi ndetse na FARDC n'abazalendo bose bari muri ibyo bice ariko naho umunsi bakaba baje kwigarura utundi duce uyu munsi bizenda abantu benshi ntibamenye amakuru kubera ko bari mu masengero n'ahandi uyu munsi iri intambara ikomeye mu by'ukuri ariko ahantu hose bagwaniye utwo duce tubiri tw'ingenzi twari dufite strategy nyiza AFC M23 MDP baje kutwigarurira uyu munsi rero utwo duce bigaruriye turi ku minsi 24 z'ukwezi kwa 2025 uduce bigaruriye kuri uyu munsi AFC M23 rwa MDP harimo agace kitwa Mukunjira n'ishamba rya Mukunji n'ishamba rya Matunda Mukunji n'ishamba rya Matunda niko duce bigaruriye ku munsi wa none mu by'ukuri amakuru avuga yuko ihuro rya leta Kinshasa rikomeje gukubitwa risubizwa inyuma ndetse za Gepupu hari FDL nyinshi na Maimai n'abazalendo bagize ubwoba kubera ko bakitse intege ntibari bazi ko umwanzi yabinukana munsi ni ukuvuga ngo AFC M23 babirukanye munsi bazagenda bazamukana kandi za Gepupu yapakanye na za Mikenke hari ya Mikenke haro twirwaneho rero urumva babinukanye munsi bahereye mu kuzimu ninko mu kuzimu nimwe uko ni mu kuzimu nimbo mubona batinze guhuruka mu by'ukuri n'akazi gakomeye bagiye bahura nako bahuye n'akazi katoroshe binukanye umwanzi mu kuzimu mwihoko barazamuka kuvuga ngo bazarenge za Gepupu na za Mibunda hose umwanzi no inoruguru muri za Mikenke haro twirwaneho ntahanda zaba gifitiye amakuru dufite amakuru atugaya nuko hari abanzi kera n'abanzi ndetse n'abaturage bakomeje kuva za Gepupu berekeza za mu Rurenge kubera ko hari ntayindi nzira bagifite za Rurambo iraza Kageregere ndondo za Kageregere haro twirwaneho za Mikenke haro twirwaneho urumva umwanzi yabinukanye munsi mu mizi za Gepupu umwanzi akomeje guhunga yerekeza Ururenge kandi AFC M23 nabo bigarutwa duce ariko bakomeza imbere bazaserukira mu duce za Gepupu na za Mikenke rero babonye ko babamaze imbaraga babakubitiye mu ijosi
kuvuga ngo ba iriya za Rubumba ni ahantu mu kuzimu mu mashamba, mwumva uko tubabwiye ngo ni mu mashamba mu bwoko bw'Abanyamulenge. Amateka y'intambara yabaye umusozi miremire, niyo ntambara ya mbere yakandaga igihe cya Masunzu, nimba ari icya RDC, igihe cya FDR, nimba ari FDR, nimba ari RCD, igihe cya RCD nico gihe bagiye, igihe boza hageze Masunzu ayoboye urwo rugamba, ariko ntibashobora kujya kubera ko hari umwanzi mwinshi. Ariko uyu munsi abahageze bakabinukanya umwanzi mu kuzimu bamuzamura, uzi ko n'abagabo bapanze urugamba neza. Bashimira ikindi gihe kubera ko ubu ngubu baracari mu rugamba rukomeye, ariko ko barakora akazi neza, bihagazemo neza. Umwanzi bamuhereye mu kuzimu kandi umwanzi yatsinzwe, urumva atangije guhunga yerekeza mu Rurenge Mibunda, hazwi nk'ahantu hatuye FDR cyane na Maimai na FARDC. Urumva nibahinukana kuko kera babitangaje yuko abo ku ruhande rwa leta kishiza batangije guhunga berekeza mu Rurenge, niyo nzira yonyine basigaranye. Ariko akazi gakomeje gukorwa neza, intambara irimo kugeza no munsi hiriwe intambara ikomeye, ariko AFC/M23 bakomeje guhagarara neza ku mirongo y'urugamba bakubita umwanzi nk'ibisanzwe nkuko bahora babigenza. Ariko hari ahantu i operation mu by'ukuri ni operation itari isanzwe, ni operation igoye. Tubabwire ko hari hagoye, hari mu birindiro by'umwanzi, ariko umwanzi bamuhereye mu mizi, bamukubitiye ku ijosi, yatsinzwe. N'ubundi barakomeje bigira imbere, mu minsi mike murumva bahurutse ahantu heza mutateganya ko bahaguruka, kandi umwanzi kuri yatsinzwe kubera ko bamuhereye mu mizi. Ni ukuvuga ngo iyi system irakomeye cyane. Abarabaza bavuga ngo baba barashinganye ngo iriya niho hafi, bo bakeneye guca ahantu hari umwanzi, ahantu hananiranye, ahantu abantu bose batatekeza ko bahagaye. N'impamvu ubona abapfura bacitse intege, ntibatekeza yuko hari umunyamurenge ukwinuka iriya za Rubumba mu ishyamba. Ni ukuvuga ngo noneho abacu bahereye umwanzi mu mizi, tibakena ngo ino ruguru nta buryo bari kumushobora kubera ko baramukubita n'amanuka yike mu mashamba, ntaho boza bakimunira, ariko bamwinukanye mu mashamba. Mwibaze ko ari ahantu bageze ku ruzi runini, twavuga nka Fleuve, bagaca ibiraro. Ababembe nta kiraro c'igiti cohaca, abembe bari bakoresha systeme zabo z'imigozi, ariko abasirikare amadubu bashaka inzira, bicamwe inzira, barahaguruka za Rubumba. Urumva bafite systeme strategie zikomeye. Rwa rugamba bari barupangiye mukomere, bazarutsinda. Pacifique Kamunege mwari kumwe kibisanzwe, bakeneye kubagaza y'umugoroba nuko operation ikomeje n'umunsi bigaru utundi duce, kandi bakomeje kwigira imbere, bazaserukira muri bice bya Gipupu n'ahandi. Ejo tsokomeza tubabwira uko urugamba rwa rugenda. Murakoze.